voin hi me ni som paruk pathian ni ania Myanmar buena chungchanga thu thar then khatom te ngai thla khona ilo nei leangu Myanmar sipai ho tu te chuan Chin state khuwa martial law puan ani ti thu chu an siama sarkar enkol chanchin thar puang tu te chuan helpol ral thuam kengten police station le beng an be wang ni in an puang ani sipai ten civil mi te shwai tu Aung San Suu Kyi an pai thla ka wanga ni tin deuh thomi puilungoi lo ma chon le ramria in ka na thleng reng do dal tu an pun reng boka wangin sipai te hian tun din huna dan le dun an la keng ko the sham ria me ni som pan hi le ni som pathuma mindat khwa thil thleng wang nia pu ani tual cher silai keng mi zarwalin police station an be wang le mi som nga rual velin Myanmar Economic Bank an bitum wang ni in Myanmar News Agency ten an puanga security force ten thile hliam lovin heng mi te hi an not kir thei sham ni in an soyani India ramria Chin state khwa martial law puan ani thu hi Global New Light of Myanmar chanchin bua tarlan ania tual chung media ten social media an tu chuai ro chuan mindat khwa martial law an puang hi adik hlel ni in an soi ve thungani tun haya lungoi lo naran tir tu an man mi pasari te sipai ten chua zalen tura anin tiamna anti lo thlin le du tak lo wangin buaina hi achuak ta ni in alanga mi pui chan du pol in din thar Chinland Defence Force thupuang tu chuan tun haya poi khoina hi Myanmar sipai te ti ani thu le fin fiana thatak an nei thu asoi bokani khopui mun chen khata base an nei na ti lova chuan thu nei na an nei to lova khopui pon lam phei chu an thunun na hnuaya om to lo tin sipai te om dana soyani National Unity Government in mani loka andin People Defence Force chu mana tanga Myanmar sipai te ne na indo reng le nok anti nam sipai te thlop na andong zela anni hian indo nun chan an lo zirtir zelani PDF adin hnu hian voi tam tak sarkar sipai an lambun to a sipai ruwa thu nei tu te nunalak sakpo an nei nual to bokani nimin ni som panga thlanga sang ni som ni pakhat lai dar thuma tangin mindat khuwa military council sipai te chuan kongpuya mishing an hmuwa piang an ka pa intina lu chuakin kongka an hontira hongdu lo anom point an vo cheveka mi pa to photram tang theirual te chu an man khom da chiam mai thina ni civil disobedience movement thlop tu emo thlop lo tu po ni se tu ma an thler frang chuang lo ani motor kong pui pa ngai atanga ron lu tur sipai te chu kong laka lambunin CDF ten dang theima se helicopter in voi nge mozat mindat khochunga sipai te hi anin thiar luta mun tina sual sipai ankal darta a en thlak na drone camera a thlok kwal reng bokani military council sipai te chu khochunga an ron lu main lai puin khopona tangin an ral sai chiam boka mishing chen na tam tak chu lai pui muin adeng puani number 274 Light Infantry Battalion Division hnuaya sipai te chu khochunga lutin phezuai an hmu to phot chu an kap thuai maya nu naw thlengin hliam an tuara in tran puiton theile dam lo boi som thei tu ma anom bik lovani me ni som pali atangin mi pui veng him tu pol PDF 10 mindat mi pui te chu trans khur nei cheu turin le atul huna khur chunga tom tlat turin man mo takin an ria tira tlai thim don thlengin trans khur an lai sup mai ni som pali ni ve khan sipai ten mindat khwa hi sang ni le parian Myanmar Constitution dan section zali le som pakwana tlo chanin martial law apuanga mindat mi pui te ro chuan mi pui te hi eng sipai ro rel na hnuaya ma kanom lova mi pui ro rel na hnuaya chau kanomani antiani ni som pathum thlanga sang ni som ni pakhat martial law an puan hnuwa tangin military council sipai te chuan bei pui thakin mindat khwa chu indonaral thuam man sang mangin an bei tanta me ni som pali khan helicopter pani chu voi ni tumin an sipai hliam tuarte anon thiar chuakani mindat khwa People Defence Force le military council sarkar chuan in biak rem tumin ni som lai in ka hai puang to chu an nia anin rem theitak lo wangin mi pui lam PDF le sual sipai te chu an hanin khwai noi thale tanta chu ania indo na an han tran phat chu sipai ten lai pui mangin an kho thenom kilometer somthum le pathumala kau thu khwa atangin an ron ral khat be tanta ni lai pui puak ri chu aring khop maya
min dat chevel khwa tang po in apuak ri akhok rum maya mi pui omna lam hoin an ron ral sai chiamani ni som pathum jing da ruke mo chau alani sia min dat pdf nam sipai ho chu an bul hnai te a sual sipai anom lo wangin anin tha da po ani mai theya an lo in ral rin man lo lai takin khopui ri niom ta khi boruwa ka aron rikiu wang maya an hriat rualin aron puak zui tamaya amuna pdf nam sipai pakhat chu ka po chon lovin athinga lani midang panga chu lai puimu per chuakin deng fuin hliam an tuar ta ani amani chiapo khan min dat kho chaklam pakho khu khuwa atangin military council sipai convoy motor pangaron chho chu an khodai kilometer thumvel chawala anron thlen khan lai phir le ulbun mangin nam sipai pdf 10 anlo lambun boka tok fang anin ka hnuwa an motor te chu tlangram kong zim te ania wangin ol sam takin an le mai theilowa an sahim na zongin an tlan chia san talhoma ral thuam dang le ei tur te chu an lak sak hnuwa min dat pdf 10 an hal chia sak vek mai ani chin state marlam khopui tlang chip fit sangli chuanga sanga om min dat khuwa hian tunkar thotan ni som khan tual chung mi people defense force le sipai ho in kara in ka na athleng to boka sipai fir fiak som pathum chu ka hluman ni hei hi april ni som ni le palia pdf le sipai te min dat khopui daya in ka na ma sipai te an che cheta wangin phai atanga sipai lam pui tu ron kal te an lam bun na thi an ni ti chuan ni som pakhat thanga sang ni som ni pakhat thole ni po khan pdf 10 sipai trak bakwaron chole chu min dat ko chuwa lo dangin hun ni laya in ka na athleng le ani sipai trak te chu enge mozat an kang chia sipai pasari thile in enge mozat an liam belta civil lam pdf ero thile liam report share tur om lawani min dat pdf te chuan ral thuam tha po nei lovin sapel nana an man chin zopa tual chersilai le lai phir hi an nei that berania bom siam chop sanghaman nan le lunghal nana man chin gelatin an mangani sipai lama tanga dot hlir puang thin mwd le mrtv chuan an ti dan pa nga in sipai pakhat chau thi angin le pathum hliam omin an puan le to kha min dan mi pui te chuan lungoi lo na lan tir wanga sipai ten an thren khotwal mi pasari chua an tiam an chua lo wanga in kap ta chiamani nimin chanu dar ni vel khan sipai mun pui ni pi do atangin helicopter pani chu min data voi ni aron tuma pakhu khu kholam apan le boka sipai mamo thil ron da pa in sipai hliam tuarte aron phur nia hriatani min dat kho chaklama police station omin chuta chuan barma sipai te chuan tran mun an khuara athanglama number 274 light infantry battalion sipai 10 civil sipai pdf te chu kar che in an be chiam boka sipai ho man automatic rifle le mizopa tual chersilai in be na hi khovela indo na ngai number pol atling theyang sipai then khathian sniper slai mangin hun tina anchang ringa mi puiji nga po hliam tuarte anom ve boka anni boi pui tur le pdf sipai te ein petur po in che son harsa le nia hriatani min dat epc officer powerhouse and call 2 assistant engineer pu waipu chu sniper te silai mu tuarin nimin chundar ni vel khan athi ti thu don ani bok Myanmar sipai sarkar chuan anrama chin state ta helpolten police station le bank te an bei wang le ramria sipai le hel ho in beina a thlen renga wangin he state ta hian sipai hne na thu nei na sang pek na martial law apuang ta ni sipai ro rel na dulova ebna adar zaw zela sipai te chuan khopui sang sanga norhwe hotel ramri state ta helpol ne na in beina thleng fo thunun tumin malama se an thunun hlei theilawani nilai ni le ninga ni khan chin state ta min dat khuwa tual chung mi zavelin tual chersilai nen police station an beya midang somnga velin Myanmar economic bank an be boka Myanmar news agency chuan poi khoi tu te hi security force ten an lo be le ta thile hliamero anom lo ti an tar langani min dat khuwa thil thlen dan kim chang hi riat kil kel harsal heya ma se boina lo pun nun le chan chu sipai hoin mitang pasari an man te chua tura an tiam to an ti hlo thin le tak lo wanga an nga yani sipai ro rel na do dal tu lam chuan
martial law puan po chu an pom lo ti an soi boka tun haya Paul Ding Thar Chinland Defence Force thupuang tu chuan sipai te hian an hun pui nei na kho pui lama ti lo chuan ro rel na an le ko thei to lo thingtlanga phei chuan thu nei na an nei to lo ti na soya sipai te nen an lain be chun jom zel thu a sei bokani Rangon kho puya sipai ro rel na du lo tu ten kong an zo mek zela in be na ne na an chan ngei tur thu te anaw pui bokani civil sarkar ayo tu atana din National Unity Government chuan sipai tilaka democracy thlop tu te veng him turin People Defence Force alodin toa he force si anrama helpol sang ten an thlop ti an lo soi to bokani